Kada se govori o rijeci Neretvi, onda je veoma važno istaći i tu njenu pejzažnu raznolikost, koja u ovom slučaju, kao što je to povedeno u elektroprivredi Bosne i Hercegovine, da ovu vodu na dužini od 31,5 km pretvore u tenogeni sistem sa 15 hidroakumulacija, onda bi u ovom slučaju ovaj hidrografski sistem u potpunosti nestao. Dakle, on više ne bi egzistirao kao prirodan, već bi on bio drugačije tretiran kao tenogeni sistem koji zapravo ne postoji. Na ovaj način pretvaranja prirodnih sistema u tenogene sisteme mi zapravo gubimo veliku zalihu pitkih voda koje se nalaze u onom dijelu gorskog Bosne i Hercegovine koji je nenaseljen, nezagađen i kao takav on nosi potpuno čistu vodu. Mi zapravo nećemo imati čisti voda jer se povećava aridnost na štetu humidnosti. To drugim riječima znači da će u budućnosti više biti toplote, odnosno više biti toplijeg razdoblja, a manje padavinskog. I na taj način mi zapravo nećemo imati čistih voda, hrane ćemo možda imati, ali zato nećemo imati čistih voda. Da bi se uspostavio vodeni tok, vama nektar, dakle ribe, zavise od bentosa, bio i fito. Da bi se on obnovio, treba 30 godina. Postavi, znate šta to znači? Drugim riječima, jedna generacija to ne može dočekati. Ne može dočekati. Vi sad, evo ja sad vama govorim, ovo ja ne mogu dočekati tu koncesiju da istekne. Pazite, a kako će stanovništvo ovdje dočekati? Koncesiju da istekne pa da može sutra ovdje dotirati stoku da pije vodu. Ili jednostavno da ovu vodu drugim riječima možete piti. Kod ovoga je veoma važno napomenuti da voda nije obnovljiv izvor energije, to ću nekoliko puta ponoviti, i nije identično kao što je to solarna ili vjetroenergija. Jedna vjetrenjača može zamijeniti 16 mini hidroelektrana. Mi smo, koristeći ovu energiju, hidroenergiju, još od ranije, koja u energetskom bilansu Bosne i Hercegovine učestvuje sa oko 40%, smatrali da i svu nismo iskoristili. Sva je sreća što je nismo iskoristili i onda smo krenuli, osim pravljenja ovih velikih hidroenergetskih potencijala, mini hidroelektrane koje proizvode veoma malu količinu elektroenergije i to se računa negdje do najviše 3 megavata i one se danas koriste na raznim vodotocima, to su najčešće vodotoci koji su srednje veliki, a u ovom slučaju ne prave se brane, nego se to ove iste vodeni tokovi uvode u vodene sisteme ili cjevovode, derivacionog tipa. Mi uz račune o potrošenoj električnoj energiji plaćamo i poreze koji se kasnije daju ili u svrhu donacija za obnovljive izvore energije, drugim riječima za ove mini hidroelektrane, onda se oni dodjeljuju koncesionarima ili uzurpatorima koji pretvaraju te kućice u sušice i još u isto vrijeme povoljni krediti da bi se proizvodila mala količina hidroenergije od koje korist imaju samo pojedinci, a ne nikako društvena zajednica. Jer ukupna količina energije koja se na ovaj način proizvede iznosi negdje oko 3%, a gubici u elektroprenosu iznose 17%, pa kad se ovi gubici riješili, onda ovo 3% hidroenergije ne bi ništa značilo. Nema hidrološkog monitoringa na bazi koga bi se mogla planirati količina vode koja bi se trebala uzeti za te svrhe. Zbog toga ni jedan od ovih projekata, bilo izvedbeni, bilo okolinski, je manjkav, drugim riječima je u falšu.
To je centralno između ostalog i pitanje. Jer vi, na primjer, da ovdje preduzete nešto da pravite vodenicu, vi morate znati koliko je količina vode. Da bi ste znali količinu vode, vi morate znati hidrološki režim. Hidrološki režim se ne može utvrđivati odoka. Hidrološki režim se ne može utvrditi jednim mjerenjem. To je serija mjerenja. I najkraće 10 godina. Najkraće. A u hidrologiji za veće tokove uzma se normalni period, a taj normalni period iznosi 100 godina. Što je onda nemoguće odrediti šta je ekološko prihvatljiv protok ili drugim riječima. Šta je to minimalna količina vode koju treba upustiti u vodeno korito od izvorišta do uša da ne presuši. A da u njemu može biti održan živi svijet. Okolinske dozvole podrazumijevaju ekološku problematiku samo u vrijeme izvođenja radova na izgradnji mini hidroelektrana. A one uopće ne tretiraju segment šta će biti iza toga, kako će se razvijati taj novi tenogeni sistem, niti ima podataka da bi, na primjer, nakon 10 godina trebalo ponovo doći pa izvršiti pregled funkcionisanja toga, ako nije u smislu onome kao što je to projicirano u predviđanju, njega bi trebalo onda obustaviti. Toga nema u okolinskim dozvolama i okolinske dozvole podrazumijevaju izgradnju putne infrastrukture koja zapravo uništava totalno prirodni dati prirodni pejzaž i njega zapravo više nema. I koja korist od tih puteva za domicilno stanovništvo kad nema vode? Uzurpatori. Jedni se bogate, odnosno manjina se bogate na račun opće društvenog dobra ili dobra, odnosno bogatstva ili blaga koje mi imamo, to su vode. Koje u budućnosti toliko mogu biti krucijalne za nastavak razvoja Bosne i Hercegovine općenito, da nismo ni svjesni kao najvažniji resurs inače. Resurs koji je važniji od hrane. Jer bez vode nema ni hrane. Narod i stanovnici našeg kraja su i tad, a i sad bili protiv izgradnje mini hidrocentrala. Nakon mog upozorenja da bager prestane sa radom, oni su ignorisali to. Ja sam sa kolicima ušao pod bager i blokirao taj bager dok nije došla veća skupina građana koji su izvršili pritisak i faktički mi smo tijelima zaustavili postavljanje tih tabli. Rijeka Neretvica za mene je život. Ja sam rođen pored rijeke Neretvice, bukvalno nekih 100 metara od ove ljepotice. To je naša žila kucavica. Znači, jednostavno ovdje, ukoliko bi ovaj pakleni plan, ne daj Bože, prošao, izgradnjom 15 mini hidrocentrala, kompletna bi bila uništena flora, fauna, jer znate, ukoliko u ekosistemu urušite samo jedan segment, izbacite ga iz tog lanca, rušite kompletan ekosistem. Opštinsko vijeće i sam načelnik opštine Konjic Emir Buvalo je bio dužan po zakonu da se sprovede javna rasprava na temu izgradnje mini hidrocentrala na našoj rijeci. Uporno smo tražili, za što imamo i dokumente, da se održi ta javna rasprava, a na jednom od radnih sastanaka mi smo predali peticiju od 201 potpis građana doline Neretvice i to samo iz 2 sela i oni su, predali smo na pisarnicu opštinskog vijeća opštine Konjic tu peticiju, međutim oni su tu peticiju sakrili, ali su zaboravili da izbrišu iz zapisnika sa tog sastanka da je ta peticija predata i da je ta peticija poslana. Dalje su krenuli sa ucjenom stanovništva koji ima zemljište pored gdje su planirane mini hidrocentrale i
vršili su pritisak na ljude koji imaju zemljište kuda bi trebao proći cjevovod za te mini hidrocentrale. Jednostavno, na sjednici opštinskog vijeća donošena je odluka da se ovaj projekat proglašava kao projekat od javnog interesa za opštinu Konjic. Samim tim su ucjenjivali građane doline Neretve, parafrazirat ću, kaže, ukoliko vi ne prodate zemljište, mi ćemo vama oduzeti zemljište, izvršit ćemo ekspropriaciju tog zemljišta. Narod i stanovnici našeg kraja su i tad, a i sad bili protiv izgradnje mini hidrocentrala. Mi smo u februaru mjesecu ove godine, već znajući da će krenuti mašine da uđu u korito rijeke Neretve, da će krenuti sa izgradnjom dvije mini hidrocentrale na našoj rijeci, mi smo se organizovali preko Facebook grupe. Ja sam dobio informaciju da table sa natpisom gdje piše ko je izvođač radova, ko je investitor, da kreću iz Mostara. Čekao sam pored svoje kuće hoće li proći kamion sa tim tablama. Nakon sat vremena je prošao taj kamion, ja sam alarmirao stanovništvo i mi smo u roku nekih 20 minuta uspjeli se ukopiti. Međutim, oni su već bili iskopali jednu rupu za postavljanje tih tabli. Nakon mog upozorenja da je opštinsko vijeće donijelo odluku, prije toga smo imali tematsku sjednicu gdje je opštinsko vijeće donijelo odluku o zabrani izgradnje ili bilo koje aktivnosti na rijeci Neretvi, oni su prekršili tu izvođači radova, pričamo o izvođačima radova, to je GPI i Amitea d.o.o. Mostar. Nakon mog upozorenja da bager prestane sa radom, oni su ignorisali to, ja sam sa kolicima ušao pod bager i blokirao taj bager dok nije došla veća skupina građana koji su izvršili pritisak i faktički mi smo tijelima zaustavili postavljanje tih tabli. Naša borba je jednim dijelom urodila plodom i donijela i konkretne rezultate. Na našu inicijativu i na pritisak koji smo mi izvršili 23.6. tekuće godine Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine donio je moratorij na izgradnju mini hidrocentrala na rok od 3 mjeseca, s tim da se od tih 3 mjeseca, tom roku, moraju preispitati sve dozvole izdate za gradnju mini hidrocentrala. I rijeka Neretvica jednostavno je život u ovom kraju i moramo shvatiti jednom u životu da pitka voda ne može biti tehnološka voda. Mi tražimo da se pitke vode, rijeke, da se izbaci iz pojma obnovljivih izvora energije. Jer ne može nas niko ubijeti da ova rijeka ovdje teče, a da ne donosi korist. Mi tražimo moratorij na izgradnju svih mini hidrocentrala u Bosni i Hercegovini. Tražimo da se ukinu feed-in tarife, jer zbog čega bi ja subfinansirao izgradnju mini hidrocentrala od koje koristi ima samo pojedinac,